Sure, skipper. And those Zimbanje look at those of China corners wish I has a Zimbanje with dangerous. Yes, been city. Azisheki nxa uyabona nxa umuntu ungabe uthanda into zabanye abantu hayi vele ungathanda ukukhala kwabanye abantu ukuthi ubani wenzani ubani uphila njani ungathanda ukukhala lezo zinto lokho mina ngutshela ngestory mina esayenzakala phambi kwamehlo ami sile thonga eflabus la endaweni yaseyavoka la sithe sikhona phana eflabus yazi yabona kwanxusa umlimisi yabona emakhaya abathanda unxusa abalimisi laba babe nika inhlanyelo amazohlala bezohlala esigabeni befundisa abantu anjo vele yazi abalimisi ngamadoda bebe siyaqhatsha umuntu ole talent yalobufebu umlimisi hayi babo umlimisi ole talent yalobufebu isiphiwo sobufebu inkalakata ethe qatshiwe lapho umlimisi lowo uthe efile endaweni la uyabazi vele omama abalimisi babephiwe lokuthiwa izikuta amatorla antsho yabazi la vele omama bemakhaya ukuthi vele izikuta vele bazithanda apply yafiwe into edumayo uvele beside isikuta umama even wa 35 liter uthela ifuel u5 phezu kwesihlahla athaze phezulu sebedlalela endaweni ayimlapha indaba umlimisi uthe efika akhombisa bonke omama bonke esigabeni wahlulwa ngumama oyi1 uthe sehlulwe ngumama oyi1 wamzama wamehluleka uthi indaba yankona indaba yaduma umlimisi lo uqede bonke abantu bahlulwe ngumuntu oyi1 amajita ezihlalele phela abantu bakubulala emakhaya amajita athe sezihlalele ebhizi nathi edakiwe xoxe senzani yavuka indaba nje abazi abantu sebedakiwe njengathi nje wasidakwe Zimbanje ezintshayile omhlophe njalo yani khamba phansi aqalisa amajita speech kwathiwa uzwile ngawo ngomlimisi lo mutsho oqatshiwe ukuthi unjani sebeyivumbulula indaba athiwa ukhombise bonke omama esigabeni but ithiwa wehlulwe ngumfazi oyi1 wonke umuntu wathi ngo1 phakathi kwesigaba wonke umuntu wathi oyi1 kuphela wahlulwa i1 wonke umuntu wathi umfazi wami wonke umuntu ngumfazi wami amajita athi esuka khonapho asamelelanga uvala wepower hayi omnye endlini yakhe yabifika mne umngani wami akuqambeni makabalanga uthi nomlimisi umfana olunyelwa ngkhona umngani wami wafika emfazini efuna ukuzwisisa ukuthi indaba kamlimisi la izwe ngale power jethi membe umfazi wakho unjani uye ongajani ongagomba umlimisi ebesithi mama ngizwe isinye isitori esinzima lapha engisepower ngizwa ngomlimisi lo uthiwa baqede bonke omama esigabeni but uhlulwe umuntu oyi1 umama wathi usezwile ubabhodile bonke shem kwathiwa ngizothiwa uhlulwe ngumuntu ngumfazi oyi1 ukuthi ungabe kungumfazi kabani umama wathi I think ngabe ngumfazi kaNjabulo cause ngiyongani lokuzitshela indoda yathi kuthi phela useqede ngawe uhlule ngumfazi kaNjabulo ngikhona wabulala umfazi Achis, ngeke lisikanki. Ele siyiso.